салом алейкум дӯстони азиз, барномаи дурбинро тақдими шумо мегардонем ва фикр мекунам ки таби болида доред. имрӯз панҷшанбе аст ва мо камакак суннатшиканӣ кардем, қоидашиканӣ кардем. рӯзҳои ҷумъа аслан меҳмонҳоро пазироӣ мекунем дар барномаи дурбин, аммо имрӯз мо камакак низоми кории худро тағйир додем ба хотири як нафар инсони хеле маҳбуб ва ин ҳам бошад ҷонибек муродов аз сарояндаи ҷаҳон гашта мумтоз номдор имрӯз меҳмони мо аст. Ман дуруд мегӯям бар шумо ва дуруди тамоми кормандони радиои Азия Плюсро, шунавандаҳои азиз, ман бар шумо мерасонам ва ин лаҳзаҳо хушомадед мегӯям ҷонибекро. ҷонибек аллакай дар студияи радиои Азия Плюс қарор дорад. дуруд. ассалому алайкум ба ҳамаи шунавандагон ва ҳама мухлисони азизу меҳрубон. тақрибан хато накунам Азия Плюс чанд сол шуд? 15? зиёд аз 20 зиёд. бисту чанд сол аз ҳамун яксолагиш ман мебиёмам инҷа. беҳтарин. барои ҳамин Азия Плюс барои мо бисёр як гӯем мисли хештабор шудагӣ. бале яъне шумо одами бегона нестед барои радиои Азия Плюс ва имрӯз 1 апрел аст, рӯзи шӯхиву ҳазлу ханда, рӯзи фанду фиреб, агар бигӯем хато намекунем. ҷонибек, саволи нахустин, шумо ба шӯхиҳои рӯзи 1 апрели чӣ хел муносибат доред? шӯхиро қабул мекунед ё не? албатта ман ҳамеша шӯхиро қабул мекунам. ман фикр мекунам бешӯхӣ зиндагӣ кардан шавқовар нест. барои ҳамин бояд ҳамеша шӯхӣ бошад, ханда бо бошад. дӯстон шӯхӣ мекунед? бисёр шӯхӣ мекунем. мо шӯхиҳои мо бисёр гӯем бисёр хуб шуд ки дар рӯзи ханда мо имрӯз вохӯрдем. бале, барои ҳамин бисёр шод аз дидори шумо. ташаккур ҷонибек. чун шӯхиро мепазиред, хайр, агар ман мефаҳмидам ки шумо шӯхиро дуруст қабул мекунед, ман ягон чиз фикр мекардам, ягон сюрпризи хеле ҷолиб тайёр мекардам, вале баъзе одамҳо шӯхиро намефаҳманд. не якубак дар ҷодаи санъат ин дар фарҳангам ҳаст шӯхиам, масалан ин лекин шӯхӣ ҳам ба назари ман бояд меъёр дошта бошад. албатта меъёр ҳамун гӯем аҳли оилае нарасӣ, дине нарасӣ, ҳамин чизое ки муқаддас, тамом дига шӯхӣ кардан мумкин. ҷонибек, саволҳои ман хеле зиёданд ва инҷо мухлисон низ мехоҳанд саволҳои худро пешкаш кунанд. ман иҷозат фармоед як бор рақами вайберро эълон кунам, то шунавандаҳо моро ин замон пайдо карда битонанд тавассути вайбер. 88 4 107 рақами вайбери мо. аз саволҳои худро ба ҷонибек пешкаш кунед. ҳамчунин 44 6 107 107 телефони мо фаъол аст. ҷонибек дар студияи мо қарор дорад, метавонед занг бизанед ва бо ин ситораи пурҷилои осмони эстрада бевосита шумо ҳам суҳбат шавед. яъне имрӯз моро ҳам мешунаванд, ҳам мебинанд тавассути шабакаи Азия Плюс ТВ дар YouTube. мо мустақиман нашр мешавем ва ҳамчунин тавассути инстаграми ҷонибек ҳам нашр мешавем. инстаграми ҷонибек бо ҳуруфи лотини ҷонибек муродов аст. аломати обӣ дорад, на аломати кабуд. аломати кабуд дорад. шумо аввалин аломати кабуд дар ҳамон ҷо пайдо шуд, дар тоҷикистон. аввалин нафаре ки аломати кабудро гирифт ин ҷонибек аст. дар бораи ҳамин гирифтани аломати кабуд ҳарф бизанед. чӣ гуна гирифтед? бархи одамони сарватманду миллионер ҳатто гирифта наметавонанд ин аломати кабудро. ман рости гап худам ҳам намедонам. соли 2017 буд ба фикрам, дар Киев вақте зиндагӣ мекардам. унҷо аз хоб бедор шудам ва мебинам дар инстаграмам чизи, баъд аммо як окей навистагӣ буд. ман ҳатто нахонда окей пахш кардам ки аллакай бинам дар он ҷо галш. аз якум дархост аз ман ҳатто ягон чи дархост кардагӣ не, масалан ман наметонам гӯем яъне пур кардед ҳамонро? ягон чи пур накардагӣ. шояд ягон менеҷер доред дар ин масъала? фирӯз пур кардагӣ администраторам. барое ки ин коро кати ҳамон вобастагӣ дорад. хе худам ман ростигӯям нестам. ва нафари нахустине ки дар тоҷикистон аломати обӣ гирифт дар инстаграм ин шумоед? бале, аввалин нафар. бале, хеле хуб. ҳоло бисёриҳо доранд аломати обӣ ва гирифтани аломати обӣ хеле душвор аст ва мегуфтед ки теъдоди ихлосмандонатон мебахшед. никарон набро. мебахшед. нав дина вайма гирифтагӣ тести нав. чои лазизтарин аз ҷониби радиои Азия Плюс пешкаш мешавад. ҷонибек, маззаи чой чӣ гуна аст? чӣ будӣ? хайр, як шӯхӣ буд. чои воқеиро биёред. ман ҳозир ба шунавандаҳо мефаҳмонам. инаш чӣ хел?
این یک شوخی یکم اپریلی بود. بایم نورمالی خورد. میدونید شنونده‌های عزیز، همکاران ما یک نیرنگی رو راه اندازی کردن در روز یکم اپریل برای جونی بک. انا چای درست رو. خیر چی بگم، این فکری ایده خیلی جالب از داریا خریستالوبова دиректори برنامه‌وی ما است. Ура, спасибо. ما چای رو شور کردیم، چای شور پیشنهاد کردیم با جونی بک و جونی بک گفتیم چای یا قهوه. جونی بک انتخاب کرد چای رو و ما چای شور رو پیشنهاد کردیم که ببینیم چگونه واکنش نشون میداد عکس و عمل جونی بک رو و خیلی خندیدیم. عجب یک لحظه خندیدید و من عذاب کشیدم. و معذرت میخواهیم. شما گفتید که شوخی رو قبول میکنید. نه که من فکر نمیکردم که شما حتی وی خوردن که شوخی میکنید. چای شور چخیل بود است همش. سپاس جونی بک، سپاس. زنده باشید. نمک چای ها؟ نمک چای. نرنجیدید مبادا. این پریمو افیری ما نشر مستقیم برقرار شد. ما در صحیفه اینستاگرامی جونی بک مرادوف نیز نشر میشویم. جونی بک تلفن رو این طرف بگردونید، من با مخلصان شما یک بار سلام بگم. اول همه درود اینجا. بسیار خوب. و اکنون بگویید که چند نفر علاقمندان شما هست در اینستاگرام؟ با چند هزار رسید تعدادشون؟ 440 قریب نیم میلیون. قریب نیم میلیون. سپاس. بعد چند صحبت رو ادامه میدیم. علت میگم دختری جونم علایه علایو علایه عجیب. آفرین آفرین. شمشد جان شنیدید خواهش شما رو جونی بک اجرا کرد و تلفن ما نیست فعال است. 44 6 107 107 زنگ بزنید و سوالهای خود رو پیشکش کنید با جونی بک. اکنون یک سوال اکسکلوزیوی برمیگردیم با بچگی های جونی بک وقتی که در لاگر پیونری استراحت میکردند. مدرک یافتیم. بله، لاگر پیونری زحل بسیار لاگری نامدار بود. پیونرهای فعال اونجا رفته استراحت میکردند و از اون جمله یکی از همکاران ما باخا نظیربایف که همیشه برآمد میکند و شما باخا رو دوست میدارید و میشناسید در برنامه کمبک شو. باخا همراهی جونی بک مرادوف چند سال قبل در لاگر پیونری زحل استراحت کردند و در همون شب روز پدری جونی بک مرادوف با دیداربینی پسرش با لاگر پیونری می آید. یعنی استاد زبردستی ما، هنرمند مردمی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، هنرمند مردمی تاجیکستان با خبرگیری جونی بک با لاگر پیونری می رود و می گوید که چیز و چرات را غندر می رویم با یونان. با یونان. اکنون ببینید لاگر پیونری زحل در کجا می ایستد و یونان در کجا. ولی جونی بک مرادوف یونان رو قبول نمی کند. می گوید که نمی روم و سبب نرفتن جونی بک مرادوف رو میدونید چی است؟ یک دخترک با نام اولیا. بختیار همه سیروی یک زنگی تلفنی است قبول میکنیم بعد جواب بدید به این سال. الو سلام علیکم. سلام و درود به شما برادر عزیز ارزو جان و جونی بک مرادوف. سلام با سپاس. سلام با رهبریت گروه ایجادی آزیا پلوس خانم منیژا. سپاس بر شما. شنونده همیشگی همین موج هستم با اسم مراد جان برآمد. سوال خود رو پیشکش کنید. سلامت باشید. جونی بک برادر یک سرود دارن انا برای با فکر من که برای فرزندشون میخونن الله. بله بله حضور یک پرچه‌اش رو قرائت کردیم خوندیم. برایش که من کمتر دیر کردم اگر که همین اوید با همین سرود کمک معلومات میدادن و از شما ارزو جان خواهش میکنم همین سرود هرچند که نصفی روز باشد کمک باشد برای ما پخش میکردیم. تشکر. سپاس بر شما. سپاس میگویم درباره همین سرود معلومات بدید. ما درباره این سرود رو عموما وقتی خورد بودم و پدر وقتی یک سال با یک بار شاید میخوابوندن منو وقتشون نبود البته. اما وقتی که مثلا هر باری که منو میخوابوندن همونا همین سرود میخوندن. این سرودی اکا شریف جورای شادروان برای همین در یاد من همیشه همین لحظه ها موندگی
که پدرم این بله. بلد میگم بعد جانی کی داداش جانی که داداش جانی بک جانی که بله. داداش یک زنگ تلفنی دیگه است ببخشید بر زنگ میزنه الله سلام علیکم السلام علیکم. و علیکم بر سلام چی گفتن میخواستی سوال خود رو پیشکش کنید من میخواستم با اکی جانی بک گپ زنم. مرحمت گپ زنید جانی بک سخن شما رو میشنود السلام السلام علیکم. علیکم اکی السلام شما نظم درست میگید نازم درست. میخواستم کنسرت و کل خوجند میمانید. تشکر با شما کنسرت کی در خوجند من حوض یکوک ماهایی شاید سنتیابر اکتبر حتما سپتامبر اکتبر خیلی خوب اکنون تاریخ همین سرود یعنی این سرود رو از پدر گرفتید البته بعدم چندین سال در خاطر بود همیشه وقتی که فرزنددار شدم بعد منم خواندم لیکن در اونجا به جای جانیک نوری کی داداش کردیم نوری که داداش پسر شما بله. نوریدین نام نه نوری الله نورالله بک نورالله بک بله. خیلی نامی زیبا چند ساله شد نورالله حاضر 14 14 ساله شد نورالله بله به شما خودتون 14 ساله من 18 مام جونی بک یک نفر نوشته است که جونی بک برادر در بالای ماشین شما درخت افتید ماشین رو در کجا موندید نه ما حاضر به ماشین حاضر ما این شوخی یکم اپریلی است و این شوخی رو میدونید کی کرده است شنونده دومی ما جمعه خان سلامت باش نه ما تاکسی کتی اومدیم جمعه خان مخلص شما است سلامت باش خیر اکنون برمیگردیم با اولیا شما از موضوع اولیا کمی دور رفتید خیر همون وقت برای ما همون زحل هم گریتسیا بود یونان بود برای در وقت کودکی چه یارو دوستا اونجا هم هر روز دیسکتیکایی هم داشتیم دوای لاگیر هر روز بحر روی بود و این عشق اولین اکو عشق هم نه عشق کودکیه عشق اولین فکر میکنم بعد از بلاغت رسیدن میشود برای هم عشق کودکی بود بسیار وقتای شوخوار بود از من به بختیار حتی گفتم که چه وقتای خوب بود هر یک دور و زمان خوبی خود را داشته است اولیا چند ساله بود سن سال شما بود خیلی با فکرم خیلی یک سن سالی من بود فکرم چگونه رابطه داشتید من فهمیدم که شما خودتون رو کلان میگرفتید سن سالتون رو تا که اولیا به شما توجه کنه چرا نه بعد وقتی که اونیورسیته داخل شدیم بعد اون وقتی خودمو یک کلام میگیریم یک کنکورس بودیم بعد سیوم چهارم کورسا با دخترها با وقتی دیویژنی میکردیم میگفتن تحسنت ولی گفتیم که نه ما سینی سالا ما کلام خودمو یک کلام چند سال یک 5 سال خود رو کلان میگیریم برعکس خودمو جواب نه اصلا اگر جونی بک اهمیت داده باشید مردها دائما خود رو کلان میگیرن نمیدونم برای چی خوردی بفکرم بله مردها خود رو بعد سی علاقه خیالات که بعد سی میخوای که جوان باشی خوب دوستانی عزیز حالا یک سرود جونی بک صدا میدهد این سرود نو است آخرین سرودی که آماده کردیم با شعر شما بله بسیار رحمت برای شعر متن بهترین فکر میکنم بسیار به دل مردم جا گرفت به دل مخلصا و یک چیزی این سرود مثلا سرودی شد که هیچ وقت در دل هیچ کس نمیزند کهنه نمیشود از بین نمیرود 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال هستن سرودهایی که یک عمره بله این از همون سرودها یک عمره سرود جاویدانه و ماندگار و درباره آهنگسازش حرف بزنید آهنگساز شهباز یک دودرک از شهر تاشکند از ازبکستان بله از ازبکستان با همراهی جسور بدلبایف این یک تنظیمگری مشهورشون تنظیم رو نیز در ازبکستان کرد آواز رو در اونجا ثبت کردید آواز رو من همیشه اگر در اونجا نباشم در استودیوی خودم ما ثبت میکنیم و روان میکنیم بعد به اونو اونجا کار میکنیم بهترین یک بار دیگر درود میگم شما را رفیقان بسیاری ها میپرسند که این جونی بک است مگر آواز جونی بک است جونی بک بگوید که من جونی بکم پاسپورت نشان دید البته من جونی بک اینجا است مرادوف سنه 29 می در شهر دوشنبه در رودام 3 تولد شدم و اگر باور نکنید با صفحه اینستاگرامی جونی بک در رادیو طریق یوتیوب آزیا پلس تیوی ما رو تماشا کنید. الو
با زنگ بزنید معذرت میخواهم تلفنی ما رو میدونید و میگذاریم به این سوال ها سلام اینجا زیاد دوستان از نیویورک بله سلام علیکم علیکم سلام توزیاکا خوبه تشکر سلامت باشید معرفی کنید خود را سلام تو رو با میمون تو میرسونیم همین اگر خواهش ما را اجرا کنید شما مقصد همون شعر دوستان و شاید توزیاکا تو بهترین همین کلیپش بهترین همین تاثیر بخش هوای نوبتش میرسید میموندین هم البته میمونیم تشکر به شما و اینجا همه مخلصان شما خواهش میکنند که جونی بک یک چی بخوند اون جونی بک یک چی بخوند من الهام جان مینویسد سلام علیکم از جونی بک جان خواهش کنید که یک پاره سرودی پدر رو زمزمه کند و سرودی دوستی رو وقتی که ما راستی از خواب بیدار شده دویده مثلا حتی ماشین انتظار نشدیم و تاکسی تیز اومدیم که پیش شما بکن من فکر کردم که برای افیر دیر نشود دو گفتید بله لیکن ساعت 12 بود از اون نمیدونم یا شما خطا ما یک ماه هست که با دنبال شما میرویم و امروز واقعا روزی هست که ما با هم واخوردیم و باز یک نفر دیگر مینویسد سلام Орзу سلام Джонни Бек пожалуйста спойте сейчас песню Нурия Джон но только вместо Нурии скажите Фируза Джон это девушка Фируза چه فهمونیم که همین کارو به پول کردن نمیشه خودتون خوشرو کرده فهمونید خیر اکنون من چی میگم شو بیزنس این منیجمنت هست پدرم چهار میسرشم پدر ای پیری بر نادل توی عاشق ترین دلدار برای راحتی رو هم بسرداری شاق کار خدا رو شکر عجیب و دورم دراز میشد اگر من هر یک سرود درست یک پارچهش کفایه است سوال ها چون که زیادن خیلی زیاد زنگ میزنن من حیرانم اینقدر تعداد زیادی زنگ تلفنی الو سلام Орзу و علیکم بر سلام عبیدالله دوستی پر انرژی من در جونی بگ گذاشتم مرحبا تاریخ گفتم و بسیار تاریخ کمترش گفتم میدم و باباش مثلا حوالی به پیش ترسونه خریدم حوالی بکنه میرم که باباش خودم میاد دیگه از تاکیه تاکی انگور بعد گفتم که تاقا ها شما با یک همین مولب ملون نور فقط میشناسم خیلی ملون نور رحمتی جو جانا شد همین ملون نور مولب همون که بود چسب مولب تو بود انتاف همین خانه یا که بودی خالی خوندم پدرش و اوچسکو بودن پدرش خصوصا مراد من گفتم یعنی یک کمد دو کمد شد بعد سدی ولی بعد یک وقت من آشی نهار میرفتم عینی همین ورزی من رو خوشیگه دور میرفتم سامان 24 من میپرید من مجی کار با همین خودی بعد سنی رفتم روزیبای یکم رس میرد آش میخوردم ماشین میآورد با پردی اومدم 24 من میپرید بعد اومدم روزیبای گفتم من دستورینی من 750 بلیت من 19 شدم اونجا 17 کس میبرد تمام 17 کس ممکن نزیاد بعد 17 تا جای است 10 کیلوی بار ممکن یک چقدر بود که من اومدم 19 گفتم یک چقدر بود که حاجی رو اومدم خدید پر کاس با اپاراتور 500 کیلو خرید همین بعد لوچی گفت من نخواه حاجی رو نگیرم همین بار کرد بار کنه وای اپارات اینی درازه همگاه یکم راشنه پیش با دستم در گریبانشون گرفتن دستم در گریبان گرفتن یا لوگدم با همین کوی کمرق برومت و 400 متر خزت هپوکی میشه همین برومت که گفتم اکو سر تر حاجی گریبونا اکو گفتم طرفی همون کموت نگاه کرد خودش اونجا کشلاق من نماد که اون طرف کرود بعد گفتم اکو کشلاق نگاه کنید تمام گفتم اونجا ما راست مفرید با یک بار دیگه اومدن خیلی اوچت اومد وای میرفتن خیلی شما من میپردون فرغانه جان حاضر لهجه‌تون من فهمیدم سمونه کی فرغانه اومدن فرغانه میپرن در مودن سوالات بعد بلیت نیست بعد اندیجان هر یک ترس بود اندیجان تابستون بود تمال بعد اندیجان موشق اندیجان من یادم همش یا بالا کرده شوندم وقتی که برومدم دنیز سوالشتم زیادی فهمیدید
من چون ممکن نیست من حرمان دارم دوستا شما استثناء کردید. تشکر به شما. بعد اوشاد گفتن که اینا میگوید عینگی ای اوشاد گفتن که اینا میگوید عینگی ای. تشکر به شما عبیدالله، سپاس میگویم بر شما و ما درود شما رو به خانواده جانیبک نیز میرسونیم. هزار رحمت برای سخنانیک. و جانیبک درباره اولیا سخن گفتیم، تقدیر اولیا چی شد؟ یعنی برهم خورد این رابطه شما، دوستی شما با کدام اولیا که در لاگری زحل بود؟ اولیا؟ بله. اویلا در نه اولیا چی شد تقدیر اولیا؟ ما در نمیدونم که بعد از همون سالها از سال دیگر 2000 دیگر وانه خوردیم. لاکی میدونم که خیلی زنده سلامت از صاحب اویلا فرزندا زندگیش در خود کدام شهری رم روسیه هم خیلی. و اینجا عبیدالله شنونده ما پدر رو یاد کردن. من میخواستم که درباره پدر بپرسم که چه حال و هوا دارند پدر، در کجایند حاضر دوشنبه یا اینکه در خوجند، تابشون چگونه است، با چی کارها مشغولند؟ پدر با مادر راستی گپ تقریبا یک سال ما از خانه برآمدن نمیموندیم برای پاندمی. بعد یک ماه پیش ما پدر و مادر رو یا اونا با یار و دوستاشون به مالدیوی سفر کردن. تقریبا 20 روز در اکیان هند در اونجا استراحت میکردن، دمگیری رفتن. بله بعد از اونجا آمدن به خوجند برای دیداری نبیرهاشون، بسیار یاد میکنن نبیرهاشون. حاضر عینی حال در خوجند هستند، باز میبیان به دوشنبه هم خیلی از زندگی لکن در دوشنبه. خیلی خوب، بعد از رکلام صحبت رو با جانیبک ادامه میدهیم. جانیبک امروز مهمان عزیز برنامه دوربین در رادیوی آسیا پلیوس است. من میخوام نخستین سوالی رعنا یکی از شنونده های عزیز و گرامی قدری رادیو آسیا پلیوس رو با شما پیشنهاد کنم. رعنا میگوید که لیریکا، سرودهای جانیبک خیلی سرودهای لیریکی هستند. لیریکا و باران در ترانه های جانیبک خیلی زیاد به نظر میرسد و علاقمندی همین لیریکا و باران رو چگونه شرح میدهد جانیبک و نقطه نظر شما نسبت باران، چرا باران رو، چکچک باران رو، نم نمی باران رو در سرودها زیاد استفاده میبره؟ تمامی فصل رو من دوست میدارم، چی برف چی باران همش رو. لیکن باران رو بسیار دوست میدارم و حتی وقتی باران میشد با ماشین مثلا خودم میگردم در شرقی، شاید یکون آهنگ، شاید یکون با چیگون پلان های نو، فکرهای نو، آرزوهای نو، نقشه های نو ایجاد می شود زیر باران. بله، من بسیار دوست میدارم باران رو. برف رو چی؟ برف رو، همه چیز رو من دوست میدارم. چیزی زنده، همین چیزی که در همین زمین ما هست، افتاب گرم رو نید. همون گرم هم خیلی. چی رو دوست نمیدارید؟ لااقل بگوید مثلا همون شمال های سختی که خوجند داره در زمستان. انمون نکی کسل میکند در خط کسل میکند همون شمال های سخت خوجند. وقتی زمستان هر باری که من میرم همون قدر احتیاطی که نکنم با همین کسل میشه. به حد شمالی سخت میوزد در خوجند در زمستان. یک زنگ تلفنی است. الله سلام علیکم. سلام علیکم. خود را معرفی کنید و سوال خود را پیشنهاد سازید. من نگین هستم، شنونده شما. خوش آمدید نگین که جانیبک. هزار رحمت. خب من 2 سوال داشتم، اگر سوالی بتید کنم کامل شده از رو پیشنهاد میکنم و جوابم کامل میخوام اگر شما تانید. نفهمیدم، بلندتر حرف بزنید. 2 سوال دارم. مرحبا. خب یکم سوالم، من مخلصی استاد تاجیک هستم. من میخوام که سرودهای جدید با آهنگهای جدید زیاد باشن، ولی همین مسئله بازخوانی کردن سرودهای خارجی از طرف سرانه تاجیک به من پسند نیست. میخوام که شما همچون یک شخص جدی در جده سند نظر خود بیان کنید که چرا چون این است. حالا اون که این کار سرانده ما میکنن همونایی که در تاجیکستان رقم 1، 2، 3 هستن. تشکر به شما. هم از جهتی دارایی. سوال دوم این است که بسیار دویتای شما را من گوش کردم با سرانده اوزبک، اولوغبک رحمتلیف و یلدوز و همین سردی جان دوستانم با فکرم با سرانده اوزبک است. بله، همین سرودا خوب است که البته با زبان تاجیکی است و من میخواستم فهمم که چگونه میشد که آنها با تاجیکی میخوانند و شما با اوزبکی نه.
ташаккур ба шумо сипоси зиёд сипос бар шумо бале саволҳои бениҳоят якумаш масъалаи гуфт ҷиддӣ. аврупоӣ чӣ ба мехонана барое ки ҳамун шунавандааш зиёд ҳозир бозхонӣ мекунанд таронаҳои дигар нафаронро баъд бозхонӣ кардан бисёр осон масалан бояд заҳмат накашӣ чизи тайёр чизи тайёро мегирӣ танзим мекунӣ мехонӣ масалан Бале. барои оҳанг сохтан барои вай шеъра худи тема чӣ мешуд мавзӯя интихоб кардан Бале. мо худаш чӣ қадар барои ҳамин худо ҳаст Бале. худи мавзӯъро чандин рӯз мо интихоб тул мекардем кашид хеле масалан барои ҳатман вақте ки заҳмат мекашӣ ту чизи нав ба дунё мебиёрӣ барои ин чи заҳмат кашидан дар кор ман низ тарафдори ҳамин чизҳо нестам агар шумо гӯш карда бурои тамоми албоми ман тамоми сурудҳои ман 95%аш ҳамаш аксарият авторский правош дар номи худи ман ҳаст яъне моли худи шумо аст моли худи ман беҳтарин саволи дуюм саволи дуюм ва воқеан ин саволро ман низ доданӣ будам ки чаро шумо бо сарояндаҳои узбек суруд мехонед бо забони тоҷикӣ вале бо забони узбекӣ шумо мухлисои узбеки маро низ дар ҳамин дараҷаам кам аз ман хафа мегӯянд ки барои чи ҳама бо ҳамроҳи ту тоҷикӣ хонда истодаасту лекин ту узбекӣ намехонӣ ва як чиз дигар ҷонибек ҳамин шавқи хонандаҳои узбекистонӣ нисбати сурудҳои форсӣ тоҷикӣ хеле зиёд аст вале ман кам мебинам ки сарояндаҳои мо ширин охи форсӣ ширин худаш забони масалан худаш форсӣ забони худи ҳамин суруду оҳангу дар тамоми дунё ин гапа мегӯям яъне забони тарона забони тарона гӯемам бале хато намекунем локин ман ҳозир рӯз ба рӯзе ки ман ӯзбекистон меравам мо нақшҳои зиёд доштем дар соли 2020 ҳатто ман мехостам бо қарордоди нав ба он ҷо равам я чанд сол дар он ҷо зиндагӣ кунам локин аз ҳисоби пандемия тамоми планҳо ҳама чӣ вайрон шуд ҳама нақшҳо мехоҳам боз хубтар аз худ кунам забони ӯзбекиро ки беаксент ва бо ҳамун дарди ӯзбекӣ ман хонда тонам ҳозир ман ягон суруди ӯзбекӣ хонам вай хит нашавад чӣ фоида масалан забони ӯзбекиро медонед ман 100% мефаҳмам локин гап заданам 50-60% ҳозир ман ҳамона мехоҳам 100% кунам масалан агар 50-60% шумо забони ӯзбекиро бидонед ин аллакай хеле дастоварди калон аст яъне агар ҳозир салом алейк бикунем шумо чӣ хел ба ӯзбекӣ ҳарф бизанем шумо омода ҳастед яхшимисиз қандайсиз нима қил юрибсиз сизни эфирда туриббиз ташаккур аз YouTube саволҳо пешниҳод карданд боз акнун саволҳои ман як тараф монд ҷонибек маҷбурам ки ин саволҳоро пешкаш кунам инҷо савол медиҳад сарвиноз ашурова суруди нозанинро сароянд мегӯяд парвина раҳимова салом алейкум орзу боз ман ҷонибек обод бошед як савол дорам ман аз ӯзбекистон кай боз ба тошканд меоед ва кай консерт медиҳед мухлисони шумо аз ӯзбекистон парвина раҳмонова раҳмат парвинаҷон дар ҳақиқат мо ҳамин чӣ хеле гуфтам дар 2020 мо тақрибан 50 барномаи консертиву нақшаҳои ҳамин сафарҳое ки берун аз давлат буду ҳамаш гӯем чӣ мегӯям атминид шуд яъне ба дигар вақт гузошта шуд аз ҳисоби пандемия масалан як шумо мебинед дар амрико дар аврупо чӣ гапто ҳол худоро шукр ватани мо мисли биҳишт ҳозир чандин моҳ ҳаст ки тинҷу амонӣ худаш як меҳрубонии худованд мо нақша доштем ҳам дар тошкент дар дружба народов ҳам дар самарқанд ҳам дар бухоро ҳам дар фарғона ҳам консерти падар тури падар бояд мешуд ҳам тури ман ин ҳамаш тайёр буд фақат бояд ҳамин аллакай чӣ мегӯ рекламоя бояд шурӯъ мекардем локин ҳамин ҳама планои мо барбод рафт локин ин ҳамаш вақт дар нақша ҳатман аст ҳамаи ин чизо дар нақша аст ҳамин ки ҳозир бо ҳама роҳҳо кушода шуду ҳама ҷо бо 100% шуд зиндагӣ ба маҷрои худ даромад боз медонед нақшаи мо боз пуртар шуда истодааст барое ки мардум ба қадри санъатам расид барое ки фаҳмиданд ки санъат аз бисёр чизҳо халос мекунад инсонро ба инсон кӯмак мекунад тамоми медицинаи дунё алон исбот карданд ки санъат ба дил ба мозг ба тамоми организм фоида дорад зарар не барои ҳамин ва одамон ташнаанд ташнаи санъат ташнаи бисёр зиёд ташна шуданд ва ба қадрашам расиданд иншоалло ман фикр мекунам
умуман ба қадри зиндагӣ ҳама расид, ба қадри обу ҳаво, ба қадри ҳама чӣ расид. бале акнун аз федератсияи русия наврӯзбой бозоров, абубакр исмоилов, хайрулло охунзода, ин бачаҳо аз федератсияи русия барои шумо салом фиристоданд. Ба ҳамаи муҳоҷирони федератсияи русия шумо имкон доред ки салом бифиристед. саломи гарму ҷӯшон ва метавонед суруди мусофирро барои муҳоҷирон пешкаш кунед. ҳозир пешниҳод мекунем, пайдо мекунем ва баъди чанде боз суҳбатро бо ҷонибек идома медиҳем. Бо радиои Азия плюс бимонед, мо ҳамеша бо шумо раҳмати ҳастем. калом ба тамоми муҳоҷирон. барномаро идома медиҳем азизони дил. меҳмони мо ҷонибек муродов аст. хеле хушҳол ҳастем. имрӯз рӯзи ханда аст. мегӯем механдем, шӯхӣ мекунем ва инҷо як шӯхии хеле чӣ бигӯям ваҳмнок як нафар аз шунавандаҳои доимии радиои Азия плюс фиристод. ин ҳам бошад ҷумахон аст. ҷумахоне ки ҳеҷ гоҳ ислоҳ намешавад, фақат шӯхӣ мекунад. ҷумахон шӯхӣ кард ки дар болои автомашинаи ҷонибек муродов дар беруни бинои Шарқи Озод дарахт афтодааст ва ҷонибек гуфт ки не, ман имрӯз бе мошин омадам, вале ҷумахон пешниҳод мекунад. ҷумахон мегӯяд ки агар ҷонибек бихоҳанд, ман мунтазир мешавам, чун бемошин ҳастанд, бо такси омаданд, ман хизмат мекунам ва ба ҷои даркорӣ ҷонибекро бурда мерасонам. ҳазор раҳмат. ҷумахон акнун дар назди бинои Шарқи Озод мунтазир бошед. шумо медонед ва ҷои кори моро шумо омада будед, меҳмон шуда будед дар барномаи мо. марҳамат биёед ҷонибекро баъди анҷом ёфтани барнома ба нуқтаи даркориаш баред, аз нуқтаи А ба нуқтаи Б, вале нуқтаи Б хуҷанд аст. лекин натарсед ҷумахон, нуқтаи Б хуҷанд нест. ҳамин ҷо дар шаҳр ҷонибек истиқомат мекунад ва ман савол медиҳам ки шумо дар шаҳри Душанбе таваллуд шудед, дар ин ҷо хона, ҷой, манзили истиқомати ҳама чиз ҳаст. дар ин бора ҳарф бизанед. бале баъд аз солҳои 92 вақте ҳамин ҷангҳои шаҳрвандӣ шурӯъ шуд, мо хай чандин сол дар дигар давлатҳо зиндагӣ мекардем. баъд дар Хуҷанд тамоми гӯем ҷавонӣ дар Хуҷанд гузашт. мактаб, университет. баъд боз аз соли 2007-2008 боз баргаштем ба шаҳри Душанбе. як гурӯҳ ронандаҳои такси, шунавандаҳои доимӣ моанд, инҷо менависанд: салом Орзуҷон, аз номи тамоми ронандаҳо ҷонибекро хушомадед. раҳмат, ҳазор раҳмат ба шумо. ман бисёр бо ронандо бисёр удобне ҳозирам ин такси ба ягон ҷой дар мобайни шаҳр бо кору бор гаштан масалан, ва зиёд ёру дӯст дорем. мо бо ронандаҳо бисёр ёру дӯстии хуб дорем. мешиносанд? бале, мешиносанд, ҳатто маскакати ҳам мешиносанд. боре шудааст ки аз овозатон шиносанд? масалан ниқоб пӯшидаед, кулоҳ доред, аз овоз намешиносанд? аз овоз яхело шояд мешиносанд, лекин агар очки, кепка ҳам пӯшам, намешиносанд. аслан ба бозор, ба маркетҳо меравед худатон харид кунед? бале, ба супермаркет мерам яхеле. дина дар Пайкар будам, парерӯз дар Ашам будам масалан. лекин дар як моҳ шояд як бор. бо ниқоб ё бо ниқобу айнак ё ин ки? албатта бо ниқоб, бо айнак. айнаки сиёҳ? яко дар берун айнаки сиёҳ, дар дурун не. кепка ҳатман, капюшонка. хеле хуб. ҷонибек, боз рӯ меорам ба ин саволҳое ки омаданд. мухлиси ашадии ҷонибек ҳастам, менависад як нафар, Акмал Аброров. имрӯз зодрӯз дорам, мегӯяд агар ҷонибек табрик кунад, як тӯҳфаи беҳтарин мешуд барои ман. зинда боша Акмалҷон, зодрӯз муборак бошад. умри дароз, тани сиҳат, хотири ҷамъ ва тамоми хушоии зиндагиро ба шумо орзу мекунам. бахтиёр Холиқов менависад: салом орзу аз ҷонибек, суруди нигинам дилтанги ту хоҳиш кунед, як порча замзама бикунанд. нигинам дилтанги ту. охири барнома дар хиёли танги ту. охири барнома нест, ин соати дуввуми барнома. бале, соати дуввум. боз як соати дигар мо дар эфир хоҳем буд. хоб набарад шуд. не, салому дуруди бепоён, менависад як нафари дигар, Бахтиёрҷон Азимов. як савол дорам. ҷонибек мехоҳад ки бо мухлисонаш суҳбат кунад, ё не мо рӯзҳои наздик тӯй дорем, рақамҳои акои ҷонибек даъват кунем, меоянд ё не? агар имкон бошад, бо эҳтиром, Бахтиёрҷон Азимов. хайр,
چی بگویم؟ البته номерои масалан администратор Фирузҷон 92 774 08 88 локин агар то рамазона бошад ва баъд аз рамазон то моҳҳои июн июл гӯем аллакай нақшҳои мо пур аст. ба ҳар ҳол тамос бигиранд ба продюсери шумо. боз метавонам маслиҳат ва як саволе ки дар зеҳни худам чарх мезад, мегуфтам бипурсам ки чаро дигар ҳамкориҳоро бо Қадами Қурбон қатъ кардед? шумо як замон ба ҳайси продюсер корҳои Қадами Қурбонро пеш мебуред. гап хато аст. Ман дар ҳайси продюсер умуман кор намебурдам. шумо ҳамчун дӯст? ман ҳамчун як гуфтам дар аму видео гуфтам ки як видео бо сурудаш бо видеоклипаш аз тарафи компания аз номи шумо туҳфа. туҳфа. мо ҳамун корамонро ба анҷом расондем ва тамом, барои ки ман ба худам ҳозир вақтам нарасидааст. ман наметавонам ба як кас ки продюсер шавӣ, ман бояд пурра фикром. ба ҳар ҳол он коре ки шумо кардед бисёр чӣ бигӯям ихлосмандони зиёде пайдо кард ва Қадами Қурбон пазируфта шуд, шинохта шуд. бале, ҳатто метавонист боз машҳуртар шавад агар ҳамон маслиҳатҳои моро мегирифтам. чӣ маслиҳат буд ҷонибек? маслиҳат ҳамин буд ки худро аз ҳад бад беқадр кардан лозим нест. масалан яъне чӣ тавр? ҳама ки ти кор карӣ ҳам намешавад, бояд сифат бошад. бале. агар сифат ки баъди сифати хуб сифати паст шуд, баъд боз бояд хуб бардоштан, барои бардоштан меҳнат кардан дар короқи. барои ҳамин аз ҳисобе ки зиёд нафаро гирифтан, истифода бурдан, масалан ҳамин коро, рейтинг аллакай мисли пештара нест. масалан ман ҳамеша мегуфтам ки аки Қурбон, ман нияти ман аки қадам шумо хиёлам пул кор кунед, фарзандотон дар Душанбе калон шавад, хонад, зиндагитон нақ шавад. ман ҳамиқа ягон ниятам аст, дигар ягон ниятам нисбати шумо нест. ҳамин корое гӯш кунед, масалан бисёр пайдо нашавед ҳар ҷо, барои ки санъаткор бисёр нозук бояд як масалан мақоми худро донад. ина ман бояд як мухлиси масалан шумо дар як маърака бинам ки шумо ҳамин гӯшта устухонаш ки ти макида хурдосед, масалан аллакай ман зебанда нест. санъаткор бояд ҳар як ин корое риоя кунад, чихе шиштан, гап задан. хай мо ку маслиҳата додем, локин гирифтан нагирифтан ин кори ихтиёри худашон. сипос. ҳоло як суруд садо медиҳад, Дӯстон дует мастер. ин кадом суруд аст ҷонибек? Дӯстон дует Сардор Раимхон, бо Сардор Раимхон. ҷон Дӯстон бисёр суруди машҳур дар Тоҷикистон, Ӯзбекистон, махсусан дар байни ду давлат, ду халқ бисёр машҳур шуд. рафиқон, салому алейкум. таманно мекунам ки рӯзи хубу бобарор дошта бошед. ҳанӯз ҳам Ҷонибек ҳамроҳи мо аст. ман як савол пешниҳод мекунам Ҷонибек. бисёриҳо мегӯянд ки фарзанди масалан ҳунарманди барҷаставу номдор будан осон аст агар ин фарзанд тасмими сароянда шуданро дошта бошад, яъне бо кӯмаки падар, бо ёрии падар, бо дастгирии падар метавонад ба осонӣ роҳ ёбад то ба рӯи саҳнаҳои калон. вале ба фикри ман ки баръакс душвортар аст. шумо чӣ мегӯед? бинед, албатта душвортар аст, барое ки талабот зиёд мешавад. баъд боз душвортар ман роҳи эстрадаро интихоб кардам. падар масалан дар эстрада набудам, кас асосан халқӣ, классика, шашмақом. бале агар ман дар ӯ соҳа мерафтам, шояд боз осонтар мешуд. ман падар ҳар ҷо мерафт, масалан ҳамун бозори он кас. ки ман тамоман дигар роҳро интихоб кардам, роҳи эстрада. барое ки ман мехостам як гӯем аллакай дар оила гӯем як шоҳи санъат дар соҳаи халқию классика ҳаст. бояд аку боз як нафар дар эстрада масалан пешсаф бошад, як каси дигар шояд дар ягон дигар жанр. масалан мо мана ҳозир ҳатто ҷанҳоро, як ҷанам дар Москва дар ВГИК ҳозир хонда истодааст, 5 курс мешавад аллакай режиссёр.
режиссер ки оянда филмҳои мо видеоклипҳои моро худаш сабт кунад баъд бо ҷанчи дигам саксофон менавозад пианино менавозад аранжировка кардана ёд гирифта истодааст бисёр мо аллакай ҳамин поколени майда тайёр карда истодаем ки дар оянда худи ҳаминҳо масалан ҳамин корҳоро аллакай ба анҷом расонад. як занги телефонро қабул кунем ҷонибек. Марҳамат. алло салом такроран занг бизанед мутаассифона алоқаканда шуд ва ман саволи дигарро мехоҳам пешниҳод кунам ба шумо чун дар бораи умуман робита бо падар ҳарф задем падар муқобил набуд вақте ки шумо жанри эстрадаро интихоб кардед не он кас умуман фақат ҳамеша дар интихоби касб дар интихоби оила он кас ҳеҷ вақт маҷбур намекардам ва ҳамеша мегуфтанд ки касбу оилатонро худотон интихоб кунед. инҷо мухлисони шумо навиштанд ки дар бораи Парвизбек ва фарзандони падар ҳарф бизанед ки дар чӣ кору боранд ҳозир чӣ зиндагӣ доранд. Фирдавсбек бародари калоним он кас пеш налогови кор мекарданд таможни баъд ба нафақа баромада ҳозир бо бизнес бо тиҷорат масалан кор мекунад дар душанбе инҷо зиндагӣ мекунад ҳам дар хуҷанд. Хусравбек бародарам бо ҳама аҳли оилааш бо ҷанчаҳом зану бачаҳош дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунад чандин сол ҳаст онҳо амрикоӣ. Сеюм бародарам Парвизбек дар хуҷанд тамоми корҳои падар корҳои ман тамоми ҳамин гӯем компания тамоми центри ҳамин GM компания ҳамашро ҳамун Парвизбек контрол мекунад пеш мебарад ва бо ҳамроҳи мо ҳаст масалан гӯем. ширкати GM ба номи ки аст? Ба номи устод Ҷурабек Муродов. Ба номи падар аст. Ба номи падар. муассис дорад чанд нафар ё ин ки фақат ширкати як нафар аст? Не унҷа зиёд нафарро кор мекунад. Не ман дар назар дорам муассис ширкат бо номи чанд нафар мешавад аслан баъзе ширкатҳоро ташкил не ҳамин ба номи падар шудагӣ аллакай ҳамин бренд ҳамин GM чӣ мегӯям аст мо ина хубтар мефаҳманд дар тамоми дунё ба қайд даровардагӣ ин рамзи расмии мо ҳеҷ кас дигар ин рамзро нишони расмии шумо бале инро яъне қонунан тасдиқ кардед ҳамчун моликияти зеҳнии шумо ҳисоб мешавад. хеле хуб ҷолиб ва ширкати GM аз 2007 ширкати GM бо нури хуҷанд ягон алоқамандӣ дорад ё не? акун не ин гӯем нури хуҷанд падар GM масалан ман бо амрӯи дар жанри асосан эстрада локин ҳардуш дар контроли Парвиз. GM боз шабакаҳо дорада дар YouTube дар YouTube баъд тамоми дар гӯем ки тамоми консертҳои ман тамоми сафарҳои ман ҳамаш дар тӯли ҳамин қадар сол аз тарафи компанияи GM масалан яъне ҳамчун бренд аллакай шинохта шудааст. дар ҷодаи санъат аз гӯем компанияи GM ягон дига бренд нест ки ҳатто наздикӣ карда тавонад масалан. ва як савол GM ин Ҷонибек Муродов аст ё Ҷурабек Муродов? Ҷурабек Муродов локин набинед ки ҳам хитоби мегирад ҳам Ҷурабек Муродов ҳам Ҷонибек Муродов. бо яктир ду нишон мегиред. ман ҳамин саволро мехостам доим ба шумо бидам GM яъне Ҷонибек Муродов аст албатта падар аст бале шоҳсутуни оилаи Муродовҳо албатта ва Ҷурабек Муродов худа шахсияти барҷаставу нотакрор инсони таърихӣ. мо мехоҳем ки шумо дуруди ҳамаи кормандони Азия Плюсро ба Ҷурабек Муродов ба устоди арҷманд мерасонед. ҳамеша дуо мекунанд ҳамеша салом мерасонанд. худо хоҳад соли оянда 80 солагиашон ва мо бисёр планҳои хуб дорем ҳама ҷо иншоалло дуо мекунем ки вирусҳо аз тамоми дунё нест шавад мисли пештара боз зиндагӣ давом диҳем боз хурсанд бо мусиқию бо хурсандию бо рақсу ва мехоҳем бисёр дар чанд шаҳрҳое ки дар гӯшаи дунё 80 солагиро дар сатҳи олӣ баланд қайд кунем. 80 соланд вале хеле ҷавон метобанд. дил ҷавон бардам ҷавон табассуми зебо қадамзаниҳои устувор ва боз таманно мекунем ки садҳо наврӯзи дигарро садҳо баҳори дигарро устод тасхир кунанд зеро як пояи устувори санъати мо ҳастанд ва сипос мегӯем баъди чанде боз суҳбатро идома медиҳем бо Ҷонибек Муродов. бо мо бимонед фақат дар рӯи мавҷи 107 FM радиои Азия Плюсро гӯш кунед. мо бо шумоем.
меҳмон дорем дӯстони азиз. ҷонибек муродов аст меҳмони мо, меҳмоне ки омад ба радиои Азия плюс ва дар рӯзи 1 апрел ба ҳайси шӯхии 1 апрели мо ба ҷонибек чойи намакдор, чойи шур пешниҳод кардем. намакчой пешниҳод кардем, вале ин як шӯхӣ буд. имрӯз 1 апрел аст. бори дигар шуморо ба рӯзи танз, рӯзи ханда, рӯзи мутоиба табрику таҳният мегӯем. шӯхӣ бикунед, ба якдигар табассум тақдим кунед. аз ҳама чизи пурарзиш ин табассум аст. кофист ки як табассумро ба ҷониби як кас равон кунед. ин ҳам як ҳадия аст ва ҷонибек ку дар гирди ҷаҳон гаштааст, медонад ки одамон дар хориҷ ҳамеша ба ҳамдигар табассум мекунанд. не албатта табассум умрро дароз мекунад ва ба саломатӣ фоида дорад. чун шумо гуфтед ки боз мусиқӣ муолиҷа мекунад инсонро. мусиқӣ табассум фикр кунед зиндагӣ беҳтарин. ва чун дар байни мардуми мо роиҷи нест ки ба ҳамдигар табассум кунанд. агар ба тарафи ягон кас табассум кунӣ мегӯяд ки девона аст. лекин бояд одат кунем. бояд ҳамин тарафҳои аврупо, тарафҳои амрико, япония, он тарафҳо ҳамеша табассум. ҳатто ягон касаш ҳатто гузаштагӣ ҳам бошад ва дар кӯча бояд барои ҳама табассум кунад. қонуни ҳама ҷо. барои чӣ боз ҳама хеле ин чизо ҳамаш исбот шуд ки табассум кунӣ тамоми организми инсоният боз хубтар кор мекунад. асрениш хуб мешавад. хошқавоқ ки кардӣ ва ҳам хошқавоқ мекунад дурунам. ва ҳам зиқ мешавад масалан. барои ҳамин ҳоло ки зиндаву саломат бояд ҳамеша табассум карда хурсандона гардад. ва агар таби шумо хира бошад, нороҳат бошед, ҳамин нороҳатиро чӣ гуна шумо пушти сар мекунед? мусиқӣ гӯш мекунед ё ширинӣ мехӯред? баъзеҳо асабӣ шуда зиёд мехӯранд. шумо чӣ гуна ҳамин марҳиларо пушти сар мекунед? як бародар дорам, бисёр тоҷик, инсони бисёр пешрафт дар Монако зиндагӣ мекунанд. баъд ба наздикӣ як гапи хуб задан, гуфтанд ки ман гуфтам ҳамин зиқ шавед чӣ кор мекунед? гуфт рӯзи мурданамро ба ёдам мебиёрам. чихе ман мурда истодам, чихе ҳама мана гӯрка рост, чихе бо ҳама хайру хуш мегӯд. аз ҳамин чиза боз ягон чиз зиқ мекунад мегуфт. гуфтам не, дар ҳақиқат гуфт тамом ҳамин чиза фикр кун, дигар чиз ба зиқ намешӣ. яъне аз ҳама рӯзи ту ҳозир фикр мекунӣ. ваҳшатноктарин рӯзи мурданат, не? ту намедонӣ ки баъди мурдан шояд ки ту куҷо мери, ҳоли худо медонад. тамом. мо фақат боварӣ мекунем. локин мегӯяд ҳамон чиз ки фикр кардӣ дигар проблемаҳо дар пеши ин хеле майда шуда. аҷоиб чизи кӯмак мекунад. аҷоиб. барои зиқ шудан дар кор не ҳамаш мегузарад. ва дар вақти зиқ шудан нагуфтед ки чӣ гуна пушти сар мекунед зиқиро, ғамгиниро? акур ҳаракат мекунам, фикр накунам, ҳаракат мекунам, бо шукргузорӣ кунам. хай дигар зиндагӣ ҳамин там метавонад. сигор, шароб, мусиқӣ чӣ? ман сигор намекашам, мусиқӣ гӯш мекунем. баъд ё ин ки хоб, баъзеҳо хоб мекунанд, мехезанд табашон аллакай дигар. бисёр хобро дӯст медорам. ҳоло хоболуд будед камакак. аз пӯсти шумо шуда ман хоболуд будам. ҷонибек, шаб хоб нарафтед? чаро хоб нарафтед шаб? духтарча ки кам-кам дар оилаи шумо духтарча таваллуд бедор мешавад. баъд навбат ки нигоҳ мекунем, ҳам модараш ҳам ман, масалан ки вай нороҳат нашавад. баъд субҳ ки нянкаш омад, ба нянкаш месупорем, баъд хоб мерем. анакнун гӯш кунед. пандемия ҳамаи моро гӯшанишин кард дар хона. инзивоталаб шудем, дар хонаҳо нишастем ва пандемия боз моро ки хонанишин кард, як фоидаи дигар ҳам дошт. занҳову шавҳарҳо ба ҳамдигар наздиктар шуданд ва фарзанди ҷонибек низ дар анамин соли пандемия ба дунё омад. табрик мекунем. оилаю хонаю ҳамаи чиз расидем. пешохӣ фақат хона меомадем, хоб мерафтем, тамом баромада мерафтем. умуман дар хона шитан набуд. мана ҳозир 1 сол шуд ки дар вақти ҳамин ҳиҷоб набаромадем, фақат хона, фақат дар дуруни ватан. ва бисёр хуб, ҳар рӯз хуб, ҳар рӯз бояд шукргузор бошем, ҳар як сония дақиқаро бо хусанд. дар бораи духтарча ҳарф бизанед. духтарча бисёр ширин буд. ҳама вақт мегуфтанд ки духтар дигар. ман ҳис мекунам ҳамин чизро. ҳар рӯз як гӯям боз зиндагиам боз равшантар шуд. боз мотиватсияҳои нав ба ман ки боз зиёд кор бояд кунам ки аллакай ин ба худи духтарча бояд хононӣ калом кунӣ, тарбия кунӣ.
як ответственности боз Бале. всё калон барои ҳамин масъулияти калон масъулияти калон худо ба шукр инҷо бачаҳо мухлисони шумо менависанд тавассути вайбер ки ҷонибек чанд фарзанд дорад ва номҳои фарзандҳояшро бигӯяд якум фарзандам Нуруллобек 14 сола дуюм фарзандам Зулайхо баъди як ҳафтум санат 4 моҳа мешавад 4 моҳа мешавад ҳанӯз хурдсол аст бисёр хурдсол Зулайхо ном карде бале Зулайхо ин чӣ таърих дорад ин ном якумаш барои суруди падар ёри хушдилам Зулайхо ёри хушгилам Зулайхо барои суруди падар барои ки ҳамин сурудро ҳамеша падар мехонданд ин як гӯем як визитни карточкаи оилаи мо суруд барои ҳамин гуфтем биё якбора нома Зулайхо монем ҳам сурудаш тайёр пул дигар расход намешавад ҳам мегӯем ки мана мо туя 40 сол 50 сол пеш туя бобод мехонданд интизор буданд ки кай ту мебиёӣ мана ахир омада расидӣ ба замин калон шавад ҳатман ин суханҳоро бигӯед ҳамин як легенда мешавад бале бале аз шаҳри Новокузнец Раҳимқул Мусоев ба шумо салом мегӯяд саломат бошанд ба ҳама мусофиро салом хуб акнун барнома ҳам оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад барномаи дурбин ман зуд-зудру меорам ба паёмҳои вайберӣ инҷо як нафари дигар менависад беҳтарин эҷодиёт доранд аз назари ман ва шахсан ба фикрам дар зиндагӣ ҳам хоксоранд насиб бошад дар оянда ҳатман шинос мешавем ва дӯстӣ мекунем дуруди моро расонед менависад шодӣ як нафар Шоҳрух боз чизе навиштааст Шоҳрух ҷон дуруд бар шумо салом ако ҷонибек ва кули Азия плюс ако ҷонибек бо ҳамроҳи кадом сароянда ба наздикӣ нақшаи дуэтсароиро доред яъне бадиҳасароиро доред ва бисёр сурудҳои ошиқӣ шавад воқеъ сарбаланду хонаобод бошед менависад Шоҳрух саволи Шоҳрухро дарк кардед боз мехоҳем ба дуюм қисми сурудро бо ҳамроҳи Юлдуз Турдӣ ва боз дар нақша дорем баъд боз зиёд нақшаҳо ман пеш аз пеш намехоҳам ин чизҳоро барое ки метавонад шавад метавонад нашавад барои ҳамин кай ки шуд иншоаллоҳ худатон бо чашми худ мебинед ва мешунавед бисёр хуб дар охир ҷонибек чӣ мегӯед ба мухлисон ба ҳамаи онҳое ки ин замон моро ҳам мебинанду ҳам мешунаванд ҳамеша саломат бошанд асос саломатӣ бошад ҳамаш мешавад ҳамеша ватан дӯстдор бошанд ҳамеша хурсанд дар лабонашон ханда ҳамеша мусиқӣ гӯш кунед мусиқӣ хуб неки мусиқии хуб ба маъно баъд ҳамеша дар оилаҳошон ҳамин хушбахтӣ хурсандӣ ҳамаи миллатамо бой шавад ватанамо гулшукуфон бошаваду оқибати корамо нек шавад ҳазор раҳмат мо ҷурабек Муродов бо ҳамроҳи Ҷонибек Муродов ҳамеша дар хизмати халқ бошем беҳтарин ҷонибек як хоҳиши дигар дорам ин акнун савол нест фақат хоҳиш аст чун теъдоди зиёди мухлисони шумо хостанд ки як порча аз ин суруд як порча аз он суруд як порча аз он суруд бихонед ман мехоҳам ки барномаи имрӯзро ҷамъбаст кунем бо як порча аз суруде ки ҳанӯз ҳеҷ кас нашунидааст як порчаашро ду каса замзама мекунем ман ҳам шояд ҳам овозӣ мекунам ё қарсак мезанам бо ҳамин ҷамъбаст кунем як ҷамъбасти позитивӣ шавад ҳанӯз касе нашунида бошад локин шеърош дар ёдам нест оҳанго ҳасту оли шеър мана бояд шумо шеърашо бояд нависед хай лоақал ягон суруди писандидаи худатонро бигузор аз суруд тамом вай ки тамом мекунем буш бишунав бишунав биё нафас 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 ҳарфи маро бишунав бишунав биё ҷаҳон 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 шеъри дарёро бигӯ чист шикастани ишқу бовариям азизтарини дилам ту бошӣ ин кофист браво 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 хуш омадед бошем ҳазор раҳмат саломат бошед музаффар мусаллат муваффақ бошед хуш омадед ба барномаи дурбини радиои Азия плюс раҳмат аки орзуҷон илоҳим 100 соли дига шумоям хеле саломату зинда бинам ташаккур барномаро ба анҷом мерасонем шунавандаҳои азиз барномаҳои дигари Азия плюс дар пеш шуморо интизоранд бо мо бимонед радиои Азия плюс радиои шумо аст